Yes, kanonye bifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 15 by the way, z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko tukibanda mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Turagarutse rero kugira ngo tubagezeho amakuru adasanzwe, amakuru ari mu nabasabe kubatera agatebe by the way. Nk'ubu munyemere mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru, ariko DRC turi nshaka kubatera mu kanya gato gashize nari ndimo nganira n'abantu bari ahantu bita Gatumba. Aha ni Gatumba rero hafi neza neza rwose n'umujyi wa Uvira, kuko uburimo uva mu gihugu cy'u Burundi usatira n'ubundi mu mujyi wa Uvira. Amakuru bamaga rero ni amakuru navuga adasanzwe, ni ikijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare benshi, rw'abasirikare batagira ingano, by'umwihariko bakomeje kugenda biyongera muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Ubwo rero rwose amakuru namaze kwakira mu kanya gato ku bijyanye n'uyu mujyi, nk'abantu b'Imana mwababwiye ati nyamara abakunzi ba Duniani Kote TV ntacyo ntazabazanira, reka ariko ibi bintu mbere yo kubyinjiramo by the way ngamanze nsuhuza abantu badukurikira, kuko abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi baba bari muri Coline Mujejuru, ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi, baba bari muri Coline Murangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, baba bari muri Coline zigiye zitandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi badukurikira abibereye rwose mu bice byo muri Bujumbura, bari Bubanza, bari hirya no hino, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, baradukurikira bose gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingwa ni amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuyakomozaho. Muraza kunyemerera izi ngingo z'ingenzi tuzinjiranemo murare, ikaba ari murare navuga yuko idasanzwe, ariko iyi murare mbere yo kugira ngo tuyitangire, munyemerere mbanze by'umwihariko n'abantu bari i Burayi mbakiro, siko ndari mbibagiwe, kandi hari abataramu rwose njya mbona batwandikira muri comment bambwira ati Bwana Moses buri ugeze ku kijyanye n'imiripuko ituruka mu gihugu cy'u Burundi, rwose ibintu biba byahinduye isura. Yes, bari hano mu ntara gatandatu diaspora rwose amasimbi, ariko kandi bari muri Amerika, bari mu Bubiligi ndetse no mu France n'andi hagiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ngizo ingingo z'ingenzi. Izi ngingo z'ingenzi muraza kunyemeranze kubite nirukanka cyane, kuko nago ndi butinde. Izi ngingo z'ingenzi rero zikomeje kugenda zigaragara hano. Ndabona tugiye gusimbukira rwose mu bice by'umujyi wa Uvira, tukababwira uko situation ihagaze. Icyitwa coalition y'abarundi rwose irimo iraturuka hitwa Katumba, ikomeje kugenda yimera mu buryo budasanzwe. Turaje tubyinjiyemo, ariko kandi rwose nyamunika tubive imuzi n'imuzingwa. Turaza gusimbukira mu bice by'ahitwa muri Coline Mujejuru, icyitwa amasasu menshi cyane. Iyi Coline Mujejuru rwose yarayumvikanye, amasasu navuga rwose afite n'ikintu gikomeye arimo agenda agaragaza, ndetse n'ibyo arimo ahamura twamaze no kumenya. Tugiye kuba tubikomoza, ariko gato cyane turaje tubyinjiramo kamenetse de. Turaza kunyarukira ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe iby'amakuru akomeje kugenda avugwa ubu tuvugana. Ni Bujumbura irimo irarindishwa special force, baze yuko noneho bavuye mu byo rwose kuba bahohereza basirikare bo mu Mbonerakure, bakaba barimo barahohereza special force ndetse zivanze na FDLR. Izi special forces rwose ngo zikaba zirimo zifashishwa kubera impamvu tuje tukababwira. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubapudetinga. Muraza kunyemerera dusimbukire hano za Bubanza, turebere hamwe iby'uwitwa General Guillaume Bunyoni bikomeje kugenda bitangazwa kwitotezwa rikomeye cyane akomeje kugenda akorerwa muri gereza mu gihugu cy'u Burundi,
ndetse amakuru arimo atugeraho akaba ari n'amakuru aremereye kuri uno mugabo. Turaza kukomoza kuri byinshi cyane. Ndabona umutaramu hano haribyize iby'amereza ambwira yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku munsi w'ejo bahafate intasi. Intasi benshi batari bamenya ese izi ntasi ni izahe, bimeze bite, ese ni Red Tabara, ese ni bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje kugenda abifashishwa. Ngira ngo rwose ibintu ni twebwe rwose tuba tuje kubishyiraho umucyo cyangwa se kubabwira uko bimeze. So ukeneye kumenya nyamuneka abantu batangiye kuba rwose iki gihugu cy'u Burundi bagikatamo ku rwego rwo hejuru. Turaje tubyinjiramo tubive imuzi ni muzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba updatinga. Muraza kunyemera tunyarukire rwose mu bice byahitwa Kibira, imyitozo FDL ndetse na Wazalendo n'imbonakure irakomeje. N'ubundi bakaba ari bamwe mu barimo baravamo abari kwerekeza mu bice bya Uvira. Turaje tubikomoze ndetse tubabwire n'abarimo barategurwa isaha ku isaha bashobora kuza kudeployingwa. Ibirimo ibiryo, birimo kawunga, birimo imiceri, birimo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Toni rwose zitari nkeya zamaze kuba zoherezwa mu mujyi wa Uvira, ariko kandi izi toni zikaba zirimo ziraturuka mu gihugu cya Bujumbura. Ni mu gihe kandi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari drone zigera kuri 3 ndetse n'abacancuro batari bake bitegura kuba bakoherezwa mu bice bya za Uvira. Ibi byose turaje tubikomozeho mumenye n'impamvu baciye muri ibi bice bya hano Bujumbura. Turaza gukomaza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tuba updatinga. Nyamuneka hari umutaramu hano urimo uranyandikira ambwira ati Bwana Moses uze kudukurikiranira ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda atuka mu bice byo muri Munangana. Hari abagera kuri 3 baraye baharasiwe kandi abo barimo bamwe muri polisi z'igihugu cy'u Burundi. Abangaba ngo bapfaga ikijyanye n'umukobwa w'imyaka 26. Uyu mukobwa yari yabaye agahebuzo cyangwa se yari yabaye akamaramaza muri aka gace ko muri Ikorine rwose, kuko rwose ngo bajyaga abapolisi n'abasirikare bahaca rwose bakinezeza, ariko ngo aza kuraswa bagenzi baza kwarasanira kubw'uko rwose baje kwahurira baje kureba uyu mwana w'umukobwa. Ibyo byo nta nubwo ndi bubigaruke rwose. Ndabona rwose we yamaze kuba amafoto rwose ndi kuyabona, ndabona yamaze kuba rwose yitaba Imana mu buryo navuga yuko budasanzwe. Turaza gukomoza kuri byinshi bikomeje kugenda binavugwa mu gihugu cy'u Rwanda. By the way, nibiza kudukundira turaza kugenda ducamo tubasomera tubabwira uko situation ihagaze mu minota itari myinshi. Rero tugiye kuba tubana. Nyamuneka utari wakora subscribe, reba kora aho kantu k'umutu kase kudoma bivuze iki. Nyamuneka doma twitambuke biriya bintu byo kubona amakuru yabaye imiranzi ugasanga umuntu abonye inkuru yabaye umuranzi. Nyamuneka ibyo bintu ntago ari byo rwose. Kora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bigende neza. Ntabwo ndi butinde, ndaza gukubita mbangura. Reka duhita tuniruka cyane kugira ngo aya makuru tunayinjiremo. Iyo nkuru ko nari nayibonyera amaye nka data. Witwa Reverien Ndikuriyo yakabeje kuri uru rwego. Yes, look, iyi nkuru kamita nayinjiramo ngaba n'Imana mugishyushye. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana mwari mumenyereye yuko rwose uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazana kugarika, ndetse n'uwitwa Agatoni Rwasa n'abagabo barimo ba Ernesto, ndetse n'abagabo barimo ba Kabgala n'aba bagabo bagiye batandukanye, by'umwihariko barimo ba Gasore hano mu gihugu cy'u Burundi. Aribo bantu bakunze kuzonga uwitwa General Neva, by'umwihariko bamushinza byinshi bigiye bitandukanye byo gukora ikintu bita amanyanga mu bijyanye byo gukora amanyanga mu bijyanye no kuba byo gukora amanyanga nyine muri biboro bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kirimo kirashaka yuko uwitwa General, ariko ntabwo ari igihugu kibishaka, ahubwo CNDD FDD ishaka kuba uwitwa General Neva yakongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atari ivumbi ndimo mbona imbere yanjye nuko uwitwa
uwitwa Reverien Ndikuriyo, uyu akaba umunyamabanga wa CNDD-FDD, ibi bintu avuga ko rwose ashobora kuza kwishyira hanze agashyira umucyo ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akongera nawe kugerageza kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bwose bushoboka. Kakanureka nkandi kantu nyamuneka, kakandi kantu ni ukuvuga ngo rero birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwikanga ibyacyo byose bigiye hanze. Urabona uyu Reverien Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Kuba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bishaka kuvuga ko uyu mugabo afite amakuru kandi adasanzwe y'ibijyanye n'umutekano cyangwa se y'ibijyanye n'ibibera muri CNDD-FDD, ndetse akaba afite amakuru y'ibijyanye n'abadepite batowe mu minsi yashize. Ibi rero rwose amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo bishobora kuza guhindura isura, ndetse muri uko guhindura isura ngo bikaba bishobora kuza kuba bicane ku rwego rwo hejuru, kubera by'umugabo wamaze kuba rwose avuga yuko ngo ashobora kuza kwigobotora mugenzi we, by'umwihariko uyu General Neva, agashyira hanze ukuri kw'amatora y'abadepite yabaye mu minsi itambutse. Mbibutsa ko igihugu cy'u Burundi nubwo ibi bintu biri kuba gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, ubu tuvugana deja arabura 2 years kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigira amatora. None nimba ibi bintu bikomeje kugenda biba kuri urwo rwego, mwibaze ngo biraza kugenda bite? Aho uwitwa uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo ntabwo ashobora kuza gutamaza General Neva cyangwa se uyu mugabo ngo ni Evariste Ndayishimiye. Ibi byose turaza gukurikirana tumenye byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho uyu mugabo ngo ni Gervais Ndirakobuca, murabizi ko amaze iminsi bivugwa ko bamuhaye icyitwa icyo bita pasiyo mu basirikare, byo babyita kuritaringa. Murabizi ko amaze iminsi rwose akuye ku nshingano ze, ndetse uyu mugabo akaba ari umwe mu bantu bari b'indani muri CNDD-FDD. Amakuru amaze kwakira atari imvumbi nuko ngo amaze iminsi akora ibishoboka byose kugira ngo amenye amabanga y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Noneho namara kumenya amabanga, ngo hari abaturage bamwumvira bari mu bice byano muri mu Kolini Murangana, ngazakora buri kimwe cyose gishoboka, ndetse nano za Bujumbura nano za Gitega. Ndetse kandi nubwo yagiye aracyafite abayobozi benshi muri CNDD-FDD bamwumvira. Amakuru namaze kwakira rero ngo nuko uyu mugabo bakunze kwita rwose Gervais Ndirakobuca cyangwa se Ndakugari kujya umwita uko urishaka, ngo ashobora kuza gukora ibishoboka byose, ngo agatanga ikiguzi cyose gishoboka, by'umwihariko kugira ngo rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyongere kubona demokarasi iciye mu mucyo. Ubwo bishatse kuvuga ngo amatora twari dutegereje yo mu mwaka w'ibihumbi 2027, aya matora nyamuneka bayida maze iminsi mbabwira ati amatora mu gihugu cy'u Burundi ashobora kuzamo ibibazo. Abantu benshi bakambwira ati nyamara Moses, ibi bibazo reka tubitegereze. Nanjye nkavuga nti nyamara reka mbihorere, ariko ibibazo bishobora kuza kuba mu gihugu cy'u Burundi muze kubiyoza amashyi yombi. Simvuze ko uwitwa Evariste Ndayishimiye adashobora kuyobora, arashoboye ku kigero cye, ariko abanyapolitike bagiye batandukanye nyamuneka barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo babe bamukimbiza. None amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 yiyamamazemo abanyapolitike bafite imbaraga zo guhangana n'uwitwa General Neva. Noneho CNDD-FDD by'umwihariko bakareba yuko bayikura ku butegetsi muri rusange. Andi makuru akomeje kugenda atangazwa ariko kandi avugwa, ni amakuru rwose nakomeje kugenda mbona nayo acicikana, ariko Dibayida ntabwo ari ninjira mu makuru nyirizina. Ubwo izo ni nka update ziba ziciyeho, nkavuga nti reka nzibahe nyamuneka. Nkavuga nti reka nzibahe. Mu minsi yashize mperutse kuganira n'umuvandimwe bita Erida. Uyu Erida ari muri Korine Mujejuru. Twaganiriye mu gihe kingana nk'iminota 30, ndetse murabizi ko mfite n'umuvandimwe uba mu gihugu cya Kenya ari kujuma audio akambwira ati ariko audio uze kuyisangiza abakunzi banjye
ibyo murabizi ndabibafasha, iyo audio nkayibaha, nubwo mutajya mugera ahantu iri, rimwe na rimwe hari abantu bumva ugasanga yumvishe nk'iminota 10 aragiye. Icyo gihe rero ntabwo ibintu by'ingenzi ubibona. Ni ukuvuga ngo umuvandimwe duherutse kuganira ambwira ibya CNDD-FDD arangije amenera amabanga, ambwira ko yakoranye n'abitwa Bandakugarika, ambwira yuko aba bagabo ba Gervas Dakobuca bakoranye, ambwira yuko yiganye mu kigo kimwe n'uwo bita Agatoni Rwasa. Ariko arambwira ati igihugu cy'u Burundi gifite imbaraga zo kuyoborwa cyangwa se zo kuba cyayoborwa n'uwo ari we wese ndetse kikajya ku murongo, ariko kuba ngo witwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye akiriho, noneho akaba ariho ashaka ko ubutunzi bwe bwaguka kuruta ubutunzi bw'igihugu, ati ibintu bizagorana. Uyu mugabo yanambwiye ambabaye ambwira yuko ngo buriya ngo igitoro kimaze igihe kinini cyarabaye ikibazo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'inzara iri kuvuza ubuhuha, ngo ibi byose intandaro ibi byose ngari uwitwa General Neva. Ndamubwira ni nyamara icyo gihugu cyanyu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, reka dutegereze turebe se aya matora agomba kuvamo iki. Aya matora agomba kuvamo iki. Hari umuvandimwe wundi hano wanyandikiye ari muri Coline Mujejuru, arambwira ati bwana Moses muze kugoma mu dukurikiranira amakuru ngo hari umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo. Ngo usibye kuba umutekano muke urimo urarangwa muri ibice dutuyemo, ngo hari n'abantu bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi y'i Burundi, ariko iyi uniform ikaba iri mu buryo bushaje. Ngo barimo baragaragara hano nabo muri ibice rwose bya Murangara n'ahitwa za Mujejuru. Birumvikana yuko ibyo byose nakaba gaciyemo, ariko nkavuga ni nyamuneka reka tubivuge, reka twinjiye mu makuru, ariko sinshaka kwijandika mu bya RDC, ariko tubanze turebere hamwe ubundi igihugu cy'u Burundi uruhare kirimo kiragira muri iyi miripuko irimo irabera muri ibice bya Uvira bimeze bite. Ngira ngo mwabibonye mu minsi yashize abacancuro bagera kuri 3 babatwaye mu cyitwa Ingobyi hano mu gihugu cy'u Rwanda, niko tubyita. Uwo munsi narababwiye ndababwira ati nyamara aba bacancuro baje hano mu mujyi wa Uvira guhangana n'iza Sarambwe bafite ikibazo gikomeye. Ibi bintu narabibabwiye ndababwira ati nyamara bafite ikibazo gikomeye, ndetse isaha ku isaha bashobora kuza kugomya guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi bintu nyamuneka narabibabwiye ndababwira ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda kugira ngo kitaza kugwa mu kaga. Nimba abacancuro barimo baraparika hano, ariko bagaparika ugasanga ni bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu mujyi wa Uvira, ni umujyi kugeza amagingo ya dutegereje ko ivumbi ryatumuka, ndetse isaha ku isaha nk'uko amakuru arimo atugeraho abyemeza, ivumbi rishobora gutumuka. Kandi niharamuka habaye imirwano, nyamuneka niharamuka ahantu habaye imirwano, muze kumenya ko agaho kagiye guhura n'umunyutsi. Muze kuko uyu mujyi wa Uvira uraza guhita uvamo. Ngira ngo maze iminsi mbabwira ati twabonye imirongo y'abasirikare b'izasarambwe bayitonze barimo bagenda basatira uyu mujyi. Ndababwira ati nyamara ibi bintu bishobora kuza gushyira umujyi wa Uvira mu kaga gakomeye. Uvira maze iminsi mbabwira inama imaze iminsi iba yahuzaga etat major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC, ariko mu buryo bwa conference bagarukaga kuri ibintu bya Uvira. Nkababwira ati nyamara mugende gace, izi za Sarambwe ziri hano zishobora kuza gukora akantu. Zishobora kuza gukora akantu. Ibintu reka tunabivamo ahubwo twigarukire nanone, ubwo ibya Uvira byo turabitegereje kugira ngo tuze kumenya ibiri bube. Murabizi ko zateguwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, murabizi ko ibintu byose byateguwe, ndetse isaha ku isaha
bishobora guhindura isura. Ni ukuvuga ngo birumvikana ko nyamuneka ibintu bikomeye kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Reka ibi tubivemo, ariko mwabantu b'Imana narababwiye ni ibintu mubigendemo gake, muraje murebe ibintu biba, kandi ntabwo ibi bintu biri bube, ntabwo biri busabe igihe kinini, ntabwo biri bufate igihe bayita. Reka tugaruke gato hano muri Nuza, ariko akandi kantu hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibi bintu muba mugomba kubimenya, harimo haragaragara ibibazo bikomeye. Ni ikibuga cy'indege kugeza magingo gikomeje kurigenda kirindwa, ariko kikananirizwa special force mu ngabo z'Abarundi. Uretse kuba abo bakomeje kugenda bakora ku kibuga cy'indege, bari gukora no mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru mfite rero, ahantu hari gufatirwa intasi, uko bwije nuko bukeye. Amakuru namaze kwakira nuko ngo hafatiwe intasi zigera kuri 3, ariko izi ntasi 3 zafatiwe hano ntabwo ari intasi, ndasubiramo, izi ntasi ntabwo ari intasi z'Abarundi, nta nubwo ari intasi za Red Tabara, ahubwo ngo bari gufatirwa hano ngo n'ubundi ngo ni bamwe mu bantu, ni bamwe n'ubundi mu ntasi nako ni bamwe mu bari koherezwa na Nuza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko reka hari drone ndi kumamagara, kabashimire noneho mbanze nyifate numve ibyo irimo irambwira. Tuze gukomeza mu kanya kari imbere cyangwa mu masaha ari imbere. Murakoze cyane, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe.